Horas mah hubat tahaganupan? Horas. Ya songon na hurang semangat ini salinari. Horas mah hubat tahaganupan? Horas. Horas mah homani hubani nasyam naman dihuti ibadahon secara live streaming. Kuriani Tuhan bani naman dalan kun tugas pandiloon apa suruhan ni Tuhan itongah-tongah ni GKPS. Ibahen GKPS do badan pelayanan namandalan kon horja pangidangion bani bidang kategorial. Salah sada hunjai aima kategorial bapa. Na isobut hita seksi bapa GKPS. Bani tanggal 8 April 1955 do jongjong seksi bapa GKPS on. Anjaha bani panorang ibadah minggu sadarion ipes tahun hita do perjongjong ni seksi bapa GKPS. Ibadah minggu pesta bapa GKPS tahunon ya dongkon hita bani minggu 20 sada do Trinitatis. Ibagas tema hasadaon pakon pangidangion namar buah. Pakon topi mingguta sadarion aima jonam ibagas ajaran ni Kristus ase pasirsir hitama dirita puka hitama ibadahta. Sonari iberi hanami panorang untuk marsaat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Ay sitaronon nami si sonari anjahan hapung parsanon. Indo manjadihon ban nami hasangapon natar sulur. Natar lobi hamulyaon ni sadokah ni dokah ni. Tapi tetap do rosi sadokah ni na sotaridah in. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata pargogono sa tarimbang, pasing doham, tapi gok dosa duang gohanami, tapi ibagas idop ni uhurmu, sir-sir doham manohu, sagala porsaya bamu. Halani ay, marhite parsombahon nami on, mangarap doha nami ase papasing, janah pabayu ham mahur nami, marhite hatamu. Bereham bernami uhur naisah manangihon hatamu ase iboto hanami makagoluhkon rosuh ni uhurmu. Jalohamma pamujion nami on mangusagahkon hidup ni uhurmu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 10 ayat sada das kubani tolu. Haleluya na puji ma bapata Tuhan na ibata ibain diar layak ni. Haleluya, na puji ma Bapa
Haleluya, bay tonduin na pasing na matunggungin ondos tarima kasih. Ayam bitlang do tonduin bayur na sotoguin ganupan ningon pelati. Tua marupeta bahenoni sadokahni dokahni ilobeni na ibatata durikon hidayah na patulungan. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata si mada sagala nadong si boto haganup anjaha naibata parpitor. Ia jari ham dohanami ase makamalaskon pasu-pasu nadop ipaondos ham huban nami. Tapi gati dolangi hasonangkon hanami si bere-beremu, jana ia jamkon hanami do gogoh, pikiran, sonai age uhur nami sandiri, lauman suhuni sura-sura nami. Jajat nahurang podas, pangahap nami martambah sinadongan, gabe ipindahi hanami parhitian naso tiba dalani. Langhoma ipake hanami panorang na bineremuin ibagas gok tanggung jawab. Gati dololay hanami laho mangindahi ham halani maparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan marpangulaki mahurmu mangidah ganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartuki ham mauhur nami ase ulang inunut hanami be makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. Topaham mauhur na bayu marhite tondimu. Ase tongtong hanami manggolu ibagas hapitoranmu. Ibagas Kristus Jesus si paluain. Sasapham madosa nami anjaha jaloham matonggo nami on. Amen. Tangar anjaha prosaya hitam mahatani naibata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa.
anggo isopot kon hita dosata, hatengaran ni uhur anjaha bonar do iya manasap dosata, apa bersih hita humbani haganup hagedukan. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, halani ai, pataridoh kon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon mabani naibata ibabu. Amin. Amin. Hundul makuria. Dongdo bah tubuh diarin bay namar dosain. Jenges tumang bah tubuhin pasonang urhin. Puji hita tuhata marhite doding haleluya nomor 150 sada ayat sada das kubani tolu. Ay daroh ni tuhatain indo bah tubuhin durus ikol katadoin pakokop hitaon doring kon hitaya na patuluan. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha prosayaon tain, songon nasinaksihon ni haganup halak na prosaya banisap tanohon. Au prosaya bani bata bapa, pargogoh noso tarimbang, namano palangin pakon tanohon. Au prosaya bani Yesus Kristus, anak ni bata nasasadain, Indo Tuhanta na tinumbuhkon ni si Maria sangganape haliaban marhite tondi napasing na manaron na parangit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon mate ang jaha itanom turun no guritoru mulak manggoluh bani namate bani ari patuluhon naik ku surga anja hundul isyamun ni bata bapa margogoh na sotarimbang in Unjama ia mulak magira, laho manghumi halak na manggolu pakon na mati. Au persaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadara na pasing in, parsauran ni segala na mapasing in, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan ni sadokahni dokahni. Amen. Hundul makuria. Sonari masuk mahita bani acara khusus na perlu be mamboge tonah ni pimpinan sinode GKPS na paduahon mamboge mars seksi bapa GKPS na patuluhon vokal solo na ibobanhon ni Bapa Situa Mauris Saragi na paupathon galangan kor humbani seksi inang na palimahon ruji-ruji pasal hajong-jongan ni Bapa na paunomhon ting-ting kuria na papituhon tonggo pangapition. Sonari boge hitama acara khusus na perluwi.
Horas, selamat Minggu Bapa GKPSMA hubani nasyam hasoman sa porsayaon ikurion. Say ipasu-pasu, jana ihasomanin ne bata bapa tain manasyam, tarlobih haganup anggota seksi bapa GKPS na ikuriaon na mamestahon hajongjongan ni selaku sada seksi kategorial i GKPS. Dumhujay, bani panorang malas nihuron. Ya siolhon uhur nami do padaskon piga-piga tona, nagabe perhitian nami manise nasyam haganupan. Kokma 27 tahunuan hajongjongan ni seksi bapa GKPS. Halani ay, bani minggu bapa GKPS sadarion, si holdo iparata hita use pasal horja pandiloon. Nadop itotapkon na batang, hubani bapa itonga-tonga ni kuryani, selaku maling itonga-tonga ni keluarga, tanggung jawab ni bapa do manramot kon goluh partonduyon ni rumah tanggani, sonai homa age kuryain. Anggo lole bapa bani horja pandiloni na bagalin, marpakorhon do hubani pargoluhon ni rumah tangga, sonai homa age kurya. Ase marhitihon nyon ipagol pahanami ma ase haganup bapa GKPS. Laho pabayuhon uhur mandalan kon horja pakon tanggung jawab ni Bey. Na perlu sidingaton ni garup bapa ay ma pabua ahapen na ihorjahon ni bapang boydo marbuahkon hadiaron asal ma ihorjahon domu hubani harosuh ni naibata. Takas dohoma ipatuga hubata. Sonaha baggal ni holong pakon panramotion ni naibata bapata. Marhiti tondui na passing, gabi takas do itanda hita na ibata selaku bapata, janah boy hita mardilo abba ham bapa, hubani, napataridakon sada parsauran na orot, janah sakan ibagas holong niin. Ipabutuhkon Bibel dohoma, sonaha tanggung jawab ni bapa selaku bapa partonduyon, nagabe si pangajari, pakon si pambobay itonga-tongah ni kuryain. Mardingat haganupan in, totap ma haganup bapa GKPS, marpangguruan hubani na bata bapa, bani na mandalan kon horja pa kon pandiloon ni, itonga ni keluarga, kuria, apa masyarakat. Talup do humahita, maka tarima kasih kon hajongjongan ni seksi bapa GKPS, nasa itong memberi diri bani bagi ni horja itonga-tonga ni kuria ni tuhatain. Tuhatama nama pargogohi na siyam haganupan. Selamat Minggu Bapa GKPS ma hubanin na siyam, janapake hita mapanorang na maderon, laho martarima kasih hubani na ibata bapata, ay mabapa ni sagala bapa. Horas. Marhasadaon marsaksi mangidangi mamakai gogo nadot iberet Tuhan gopas manita lindas kanupan mandalan kompani lawan tain hobas masiksi bapa GKPS.
baik kuriamu anggoro hamar suhuta ulang behang haring iji di hut mamar pambahenan halania sairing asbe sir ganu marhobas be sayulang da lang di hutha horja honna hobas koma haganu marsada mabai hor jani ulang beha hamsang siji sir ganu marhobas be sayulang da lang di hutha horja homma hobas koma marsada mabai hor jani sai urado sai hapundo amhamiji sai marsada mabai hor jani garuhani langna soyai asal bulus urmi hampa kona gorini Tuhan tai haganuhan papaina gen posobe sai marsada mabai hor jani sai urado sai hapundo amhamiji sai marsada mabai hor jani sai marsada mabai hor jandi.
Sonari masuk maita bani acara na palimahon aima ruji-ruji pasal hajong-jongan ni Bapa. Sosok Bapa aima sosok na sentral itong-tongah ni keluarga Batak. Termasuk halak Simalungun. Tanda ni sahalak Bapa sosok na sentral itong-tongah ni keluarga. Ame marhite bue ni peran ni sahalak Bapa bani sada rumah tangga. Ia do malim atap pe imam, ia do homasi usihan atap pe teladan apa hasoman sahabat bani ganu pagori ni rumah tangga ai. Bahak ni peran apa tanggung jawab ni sahalak Bapa i tongah-tongah ni rumah tangga ai do membain hotop lang mangasup ia makurjahon peran ni ai haganupan ibagas na gokandear. Marhite minggu pesta seksi Bapa gika PS panorangon, sihol maganupan Bapa gika PS, boy me maksimalhon haganupan peran apa tanggung jawab ni itongah-tongah ni rumah tangga. Selaku malim si usihon apa hasoman bani ganup pangisi ni rumah tangga. Khusus ni hubani nyombah, marhite prahmen tolu babaon, sihol do itampilhon seksi Bapa ikurion sada ruji-ruji pasal hajong-jongan ni Bapa itongah-tongah ni keluarga. Babak pertama on sahalak Bapa sanggah mardalan i pasar pakun nyombah ni namargoran lamhot itongah dalan idideh sidia ma adong sahalak opung nadop mahol mardalan janah sihol do ia mendipari pasar ai. Tokin lo belang hon, pananget lo bela kata, tongor ke andai dong salah opung na porlo iurupi. Opung neja ai pak, sing dong huida. Andai na idipar ni pasar ai, eta hujai mahita, atau na perlu do opung ai bani pangurupiota. Eta ham.
Mandi perma bapa pakon lamhot laho menjumpahi opung ai. Setabi pung. Adong na boy iurupihan nami pung. Ay mambia. Menyeberang urkusan. Habis batu mang motor. Ya, diar asi urupihan nami hamte ni pung. Pay mam da pung. Eta rupiah hita pengaun lamhot. Terima kasih ambia. Terima kasih tene. Ya pung. Nenget-nenget kita tene pung. Mandi perma sidia riak pakon opung ai. Anjaha bapa ai mangurupi membuan ugas-ugas ni opung ai. Bani babak dua on, bapa pakon lamhot dom madas bani sada rumah makan. Dop hundul sidia, ipesan sidia ma si panganon. Dop ai ididah bapa on ma adong dompet ragi-ragi bani hundulan na isamping ni meja ni sidia. Lamhot. Tonggor ai. Dompet doai kan? Neja pak. Andai na badi hundulan ai. Oh. Pak. Tokin hutonggor lo beda pak. Pay maham. Adong do pak. Dompet nyon. Jadi sunah amon pak. Adong do KTP ni si mana dompet ai? Pay maham tokin da pak. Adong do pak. Bahat homa duit ni. Anggodong tonggor ija alamat ni lamhot. Pak. Etah jupai kita mak. Eta. Misir masidia hu alamat ni si mada dompet ai. Dopdas irumah ni si mada dompet ai. Yondos konsidia ma dompet ai. Hubani opungan ni. Horas apung. Iya, horas ambia. Nakin na perlu ambia. Ya satabi. Hamdo namar goran Bapak Hansen. Iya betul. Aido. Nakin na perlu. Adong nukan tading dompet ni hami rumah makan. Sejam baru ku ingat. Lang habijon dompetku. Tadi kape. Iya, jadi dong nukan dapat hanami pokon Bapak sanggah mangan hanami. Ay mada. Sonon kaya memang jadi, tadi hadwit na memang tapi surat-surat bahati bagus memang. Iya, jadi pariksa ham lo betene, berhita matene Bapak. Ya, atapa dong na tambah atapa dong na hurang ben hanami jin. Pas. Pariksa ham lo be. Jadi ang gusto na ibuti, sonon mati. Mahuang go minum hita lo betene. Terima kasih Bapak. Marsirupan do hita noon. Malah suhur nami, boy paulak ko dompet muon. Permisi maha nami. Jujur na ibuti na. Iya, kesungai. Iya, terima kasih. Bani babak tuluon, idah bapa aima silamhot baru mulak hun sekolah. HP lang minarbuh ini. Lamhot sanggah mulak hun sekolah. Langsung na somal. Nini uhur ni bapa on, pasti do maadong masalah ni silamhot nokan isikola. Jadi roh ma ia menjupahkon silamhot lanjar marbuali pakosi. Doma mulahan sekolah ho lamhot. Doma pak. Nah kan di sekolahmu di Erdoganup. Ya sonai ma pak. Masih songon na hurang semangat ho, hurang sehat aku lamu. Sehat do pak. Jadi masih songon na adong si pikir kononmu, Pak. Adong na boy hurupi. Sedo pasal laon namin pak. Pasal hasuman ni sekolahku do. Marhua aigat ni. Adong kawan kompak namin okan idilo guru BK, huruang BK pak. Mabir hanami atap adong masalah ni napara. HP sanggah keluar ia huruang BK
ipatugah ma ipabuah ia idilo guru beka halani doma 3 bulan lang membayar uang sekolah iya Pak. Bingung ma iya halani memang sanggalang dong duit ni orang tua nami membayar lapi ibayar uang sekolah ni Pak. Hona peka kadoho ma Bapak ni parhor kon ni pandemi Covid on Pak. Sunah ma ay Pak. Hanami kawan-kawan nilang boy mangurupi halani hanami pe mangindo humbani orang tua do pe Pak. Oh, nah itu tene. Jadi useni ni hasumanmu nukanan. Nini nokan anggo bulan naroh lang igalari wang sekolah ni ay lang boy dihut ujian semester iya Pak. Bingung mahanami sonaha mangurupi si Pak. Sing pala bingung hanima ambia. Kan adong bedo uang jajan nasiam siap hari. Tabung nasiam mah uang jajan nasiam ai. Maningon sir-sir mana siam lang marjajan sabulan on. Anggo memang sihol irupi nasiam do hasoman nasiam ai. Age ipalobi hanami otik uang jajanmu sebulan on. Ase dong hiteimu mengurupi hasoman mai. Oh, nah itu tene Pak. Mas selang terpikir hanami pasal songonon tene. Biar tumang maai Pak. Hubat tugah pe bani kawan-kawanhu. Ase itabung hanami ma uang jajan nami lahu mengurupi hasoman nami. Ai lahu manggalari uang sekolah ni. Terima kasih mahalani do maraham manangihon cerita kunokan ipar sekolah na itene Pak. Apa? Bapak pe bagado anggo adong sura-suramu mengurupi hasomanmu i sekolah. Nama dia do ai Bapak. Sunai ma ruji-ruji pasal hajong-hajongan ni Bapa. Sunari tangar hita ting-ting ikurio. Shalom. Oras mabata ganupan. Selamat hari Minggu. Majelis Pakon Haganup Kuriai makatahon selamat hari Minggu mahobata haganupan. Terlebih humbani nasiam na on pertama sekali beribadah ikuriaon. Hanai makatahon selamat beribadah mabata haganupan. Majelis Pakon Haganup Kuria makatahon selamat ulang tahun humbani Bapak Inang Pakon Haganup Niombah nama ulang tahun bani 31 Oktober das bani onom November 2022 Aima Talia Indira Sipayung Solideo Jusano Sipayung Aima nama ulang tahun humbani tanggal 1 November Bapak Wisman Sinaga Bapak Pendeta Ito Belihar Purba STH, Inang Hernawati Huta Barat, Pakon Jorenat Saragi, Winnie Joyce Rich Purba, nama ulang tahun bani tanggal 2 November, Bapak Edi Simon Simajuntak, Mairel Api Cail Gita Sitanggang, nama ulang tahun bani tanggal 4 November, Bapak Hotman Purba, Inang Siamas Dewi Huta Barat, Yesi Angelina Sipayung, nama ulang tahun bani tanggal 5 November. Bapak Gustaf Purba, Bapak Situa Darman Ferianto Saragi, Inang Rostiana Boru Saragi, Inang Menriosa Sipayung, Angelia Grace Yuli Sidauruk, Pakon Sebastian Yoel Simarmata, nama ulang tahun bani tanggal 6 November. Selamat ulang tahun ma bani Nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sadarion, Minggu 6 November 2022, Aima Pesta Bapa pa 27 tahun kon, halaniai seksi Bapa do si pangidangi bani partongkuan dan ibadah minggu sadarion. Sadalan homa hujai mangkalang hulo bedo hita laho manupagi kasni seksi Bapa. Pembinaan perhorja pakon calon majelis ibahen bani hari Kamis 10 November 2022 ipukah pukul 10.07 aima temani
sumber konflik dan solusinya. Hagenuk pengurus seksi KMBI, KMS, tupuan anggota majelis pakon calon majelis, ase rohma mandihuti pembinaan on. Narasumber ni Pendeta Jaharianson Saragi, PhD. Pembinaan on ibahen nalaho mempersiapkan parhorja, laho memasuki Minggu Advent 2022. Sermon Hadumuan Resort Polonia ilaksanahon bani Sabtu 12 November 2022 imulai pukul 10 WIB Marianan IGKPS Padang Bulan. Bahan sermon Aima ambilan Minggu 20 November 2022. Ase hagenup majelis pakon calon majelis ase rohma mendihuti sermon on. Pembinaan warga jemaat bani Minggu 13 November 2022 ilanjutkan hitado seri pembinaan warga jemaat Aima sesi napatoluhon dengan tema mengatasi kepalsuan. Siluk keluar Minggu narasumber Aima Sintua Untung Suseno MTH. Bani Minggu 20 November 2022 ibahendo horja bagal napasing halani ai ase pasirsir hita uhur pakon hadirionta. Parguru manaksihon masuk umbani pukul 14 WIB Marianan Irwang Parsermonan lantai 2 ase hagenup siswa belajar Sidi Rohmah Mandihuti Acaraon. PA Inang hari Selasa tanggal 20 November 2022 masuk pukul 10 WIB Parambilan Nyonya Situa Surya Sembiring. PA Inang Sektor Galilea Aima sekaligus penutupan ilaksanakan pada Sabtu 12 November 2022 pukul 16 ATP pukul 4 sore. Tema perempuan biasa tetapi luar biasa. Lukas 24 ayat 10 das subani 10 sada. Narasumber ni Aima Debi Silitonga SE MCI tempat Kenanga Garden. Berita duka cita. Duma Marujunggoluh Bapak Simatuani Situa Salmon Sius Girsang Sektor Sada Bani 26 Oktober 2022 Jana Doma Isuan Kon Ide Saraya Brastagi Napa duahon Duma Marujunggoluh Inang orang tuani Bapak Henry Cardo Simarmata Sektor Sada Bani 2 November 2022 Jana Doma Isuan Kon I Jakarta. Tonggohon hita hagenup keluarga ase ipargogoi Tuhan janah podas tarapoh. Keakrapan seksi Bapak Resort Polonia ia dongkon bani Sabtu 12 November 2022 mulai pukul 10 WIB i gedung Sekolah Minggu Hang Tuah. Acara mempelajari persiapan perkawinan dalam budaya Simalungun. Program kerja 2023 halani laho masuk kontama tahun 2020 tolu, halani aing ase hagenup seksi tupuan KMBI, KMS, panitia pembangunan, pakon komisi na adong IGKPS Padang Bulan, ase menyusun rencana kegiatan pakon keuangan tahun 2023. Jana ipadas humbani PHMJ, sidokahan bani Minggu 20 November 2022. Ipatugahan nami jadwal kegiatan Desember 2022 Aima tanggal 10 November pukul 10 pitu pembinaan parhorja 12 November pukul 10 pitu sermon hadumuan nare Resort Polonia Medan IGKPS Padang Bulan 13 November pukul 12 pembinaan seri ketiga tema mengatasi kepalsuan 17 November pukul 17.30 rapat majelis menentukan penilaian humbani calon majelis. 24 November pukul 17.30 rapat majelis menyusun program kerja 2023. 26 November pukul 15 gotong royong persiapan Natal dekorasi dan pemasangan pohon Natal. Untuk bulan Desember tanggal 4 Desember pukul 10 pesta nama poso.
tanggal 4 Desember pukul 12, Sinode Jemaat mensahkan program kerja 2023. 10 Desember pukul 19 Natal Nama Poso, 13 Desember pukul 19 malam puji-pujian menyambut Natal Bapa Inang, 15 Desember pukul 10 siang Natal PDPA Filipi, 17 Desember pukul 17 Natal Sekolah Minggu, 20 Desember pukul 10 siang Natal Bapa Inang, 24 Desember pukul 10 siang Aima Malam Natal, 26 Desember 1930 Natal Napa Duahon Atap Petuntunan, 31 Desember pukul 10 siang Pertongkoan Ujung Tahun. Sadalan hujai ijoni basahon hanami dalam rangka Natal Bapa Inang, ijon ibasahon hanami susunan panitia Natal Bapa Inang na terdiri Aima, Ketua Bapak Juriston Sinaga, Wakil Ketua Sintua Anita Arwan, Sekretaris CST Jan P. Harapan Purba, Bendahara Inang Norita Girsang. Seksi-seksi Aima, nah pertama, seksi koordinator dan anggota. Koordinator ni Aima seksi acara, koordinator Aima CST Christian Girsang, anggota terdiri dari Sintua Jerni S. Purba, Sintua Rosma Silitonga, Inang Hartati Sagala, Pakon Inang BJ Susanti Damanik. Seksi peralatan ibadah, CST John Sugiat Girsang, anggota terdiri dari Sintua Alprijon Purba, Sujono Saragi, Ripaldo Saragi, Saptino Sinaga. Seksi peralatan tempat, koordinator Aima Bapak Hendro Ricardo Peranginangin, anggota Bapak Rudi Turnip, Bapak Edward Simarmata. Seksi dana, koordinator Aima Inang Norita Girsang, anggota terdiri dari Sektor Sada Aima Situa Rosma Silitonga, Sektor 2 Situa Priska Purba, Sektor Tolu CST Osna Sitopu, Sektor 4 Sintua Abdianto Hulu, Sektor 5 Sintua Ediman Naibaho, Sektor 6 Sintua Rosenta Purba. Seksi konsumsi dan penerima tamu, koordinator Inang Mas Nariana Si Payung, anggota terdiri Mbani Inang Helmi Rosahni Sinurat, CST Lydia Sartika Pranginangin, Inang Mai Agapeni Dei Sipayung, Inang Nikmat Hasibuan, Inang Ani Purba, Inang RC Sijabat, Inang Rostiana Saragi, CST Ratna Dewi Saragi, Inang Lustiana Nainggolan, Inang Grita Tondang, Pakon CSY Betty Sipayung. Seksi dokumentasi dan publikasi, koordinator Aima Situa Heri Lumbantoruan, anggota terdiri dari Andri Purba, Imam Teopan Girsang, Jeremy Naibaho. Seksi dekorasi, koordinator Aima Situa Nyonya JD Damanik, anggota Inang Priska Sipayung, Inang Teti Harnita Purba, Inang Dearliani Purba, Siamas Sri Wahyuni Purba, Bapak Marulitua Purba, Bapak Sumardi, Bapak Rudi Saragi. Seksi keamanan, koordinator Siamas bin Saudin Saragi, anggota terdiri dari Bapak Aprianto Damanik, Bapak Budiman Sipayung, Siamas Raja Dinding Girsang, Bapak Hotman Purba. Rangkaian perayaan Natal Bapa Inang, Bani Rapat Pleno Panitia Natal tanggal 5 November 2022, Doma iputuskon piga hal sehubungan rangkaian perayaan Natalon, Aiman Aparlobe, malam puji-pujian Ibahendo tanggal hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 19, Pakon malam Natal Aimat Selasa 20 Desember tahun 2022. Sonaima Titing Bata, Martonggo Mahita.
hamba panami na inaguri atas Bapa na itandahan nami marhite Tuhan Yesus Kristus si paluahan nami. Malas uhur nami Tuhan bani panorang on Tuhan. Ihasomani iramot kon hamdo hanami Tuhan. Ibain hamdo sihol ni uhurban nami Tuhan roh rumah mohon Tuhan. Ay mana sihola nami menangar hatamu bani mingguan Tuhan. Secara khusus Tuhan humbani hanami seksi Bapa mengahapkon terima kasih bagal hubamu Tuhan. Halani ibu hanami pan diloonmu. Dong sihol ni humbani hanami Bapa memenuhi panggilan na humbamu. Tanda ni hanami Tuhan naman jalo haluahon na humbamu Tuhan. Nado pinasirsirmu Tuhan marhite Tuhan Yesus Kristus si paluahin. Roh kanami hulubemu Tuhan. Jana haganuk Bapa do mengahapkon sonaha keselamatan nadop iberemu ban nami Tuhan. Ijon hanami marsaksi hubamu Tuhan. Bahasa hamdo Tuhan si pangajam kono nami bani guluh nami. Saya lambin marpargugohi ham mahanami Bapa Tuhan. Nagabe malim ijape ham mamberehon tugas pelayanan tanggung jawab humban nami Tuhan. Terima kasih terpuji maham Tuhan. Pasu-pasu ham haganuk Bapa i dunia on Tuhan. Khusus ni Bapa GKPS ya Tuhan. Ase nagabi panondang pakon garam itong-atongah ni dunia on Tuhan. Halani bahat ope nalang manandaham Tuhan. Ase pasu-pasu ham hanami ase manggulu hanami ibagas Kristus. Tarpuji maham Tuhan. Hanami martonggo humbamu Tuhan. Ase pasu-pasu ham Tuhan haganup program GKPS padang bulan Tuhan. Terlebih maai Tuhan program GKPS tahun 2023 nah sedang dikonsep laho i program kon Tuhan. Ase hama nama masu-masu haganup seksi. Ahape nai persiapkon materi program marondos humbamu main Tuhan haganupan. Ase hikman na humbamu ma Tuhan roh humban nami haganupan di dalam mempersiapkan haganupan in Tuhan. Ase inma nagabe cara nami Tuhan marondos hubamu Tuhan. Jana marpasu-pasuham membani haganup program ni GKPS padang bulan Tuhan. Terlebih mahoma Tuhan majelis pakon haganup kuriain Tuhan hama nama masu-masu. Ase diar jurgit hanami Tuhan mengikuti program-program naidalan kon humbani rosuni uhurmu Tuhan. Tuhan Yesus martonggo homahanami humbani pembinaan parhorja pakon calon majelis ya Tuhan. Mangindohan nami Bapa ase hama na menggerakkan uhur haganup parhorja pakon majelis Tuhan di dalam mempersiapkan diri bani pembinaan on Tuhan. Ase dapotan tua haganupan Tuhan parhorja pakon calon majelis nagabe garam pakon terang Tuhan. Nagabe saksi ni Kristus Tuhan itong-atongah ni kuriain Tuhan. Di dalam mempersiapkan parhorja laho memasuki minggu Advent tahun 2022 Tuhan. Martonggo mahanami Tuhan humbani sermon hadomuan Resort Polonia na ilaksanahon tanggal 12 November 2022. Ase hamba Tuhan nama masemasu hadomuan sermon nion Tuhan. Ase hikman na humbamu ma Tuhan nama masemasu haganup Resort Polonia. Boy sermon on mardalan ibagas harosuni hurmu. Terima kasih Bapa. Martonggo mahanami Tuhan humbani parguru manaksihon. Ase hama nama semasu haganup niombah ni kuriamu Tuhan. Nasihol mandihuti perguruan manaksihonon Tuhan. Pasu-pasu pribadi lepas pribadi. Ase niombah ni kuriain Tuhan. Siap menerima perguruan on Tuhan. Mengikuti perlajaran on ibagas pimpinan ni Tuhan. Sonai homar Tuhan martonggo hanami humbani keluarga ni Bapa Situa Salmonsius Girsang Naija Bapa Simatuani Bapa on Tuhan nadop marujung goluh bani tanggal 26 Oktober 2022. Ase hamba nama masemasu haganup keluarga Tuhan mamberehon gugoh penghiburan na humbamu Tuhan. Ase haganupan sedia tarapo maronjolan humbani ham Tuhan. Sonai homaro Tuhan humbani
inang orang tua ni Bapak Henry Cardo Simarmata na marujung gulu bani tanggal 2 November 2022. Saya hamba Tuhan nama nambah-nambahkan guguh, memberi penghiburan, pakon pengarapan na guguh humbamu Tuhan. Asih haganup keluarga, mendapat guguh, pakon tarapoh, humbani penghiburan na humbamu Tuhan. Ondos mahaganupan, kuriain Tuhan hutanganmu. Asih hamba nama masa-masuhan nami, nagabe kuria na mangandalhon ham Tuhan, juru selamat na guguh, terus marsora ibagas na diri nami Tuhan. Asih horjahon hanami Tuhan haluahon in itonga-tonga ni parguluhan nami. Pasu-pasuham haganup gulmit ni guluh nami Tuhan. AHP profesi nami Tuhan. Saya hamman na manundangi, saya hamman memberi pasu-pasu humban nami haganupan. Tarpuji tarmulia maham Bapa, ibagas koran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martonggo hanami. Amin. Pai meja lohita hatani Tuhan, marhite ambilan nai padas ni Bapa calon situa Joni Person Sinaga. Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 240 sada, ayat sada tambah tolu, malas dotong uhurhon bani Yesus na tong-tong. Martonggo hita, songon hatani doding nami Bapa, malas dotong uhur nami, ai parrupei hanami. Bapai surga, terima kasih sombahok nami hubamu, bani sadarion, boy hanami martupu i rumah panombahanmuon, aku mamboge hatamu, mamuji pasangapkon goranmu. Terima kasih Bapa, ham namangurupi, ham namambere hikmat, hapentaron, hagogohon, pengetahuan nahumbamu, tondui munapasing namanorangi uhur pakon pikiran nami, mengajari hanami, mangarusi haganupan hatamu. Semarhitei hatamu, boy hanami mangguluh
romban domu hubani harosuh ni uhurmu. Terima kasih ma Bapa, ham nama mampuhon, ham nama menguatkan hanami, ibagas namar lajar hatamu. Ibagas gorannya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si hopkop si paluah kanami, doma martonggo hanami hubamu. Hadir ham Bapa, urupi pargohi ham hanami haganupan. Amin. Salam. Orasma kubata haganupan. Secara khusus kubani Bapa nama ulang tahun Bani Sadarion. Selamat Pesta Bapa. Wah, songonna hurang semangat dut ini Bapon. Salinari, selamat Pesta Bapa. Ya, terima kasih. Hatani naibata ambilan bata Sadarion tertulis Bani 2 Tesalonika 2 ayat 10 tolu das kubani 10 pitu. Sonon ma hatani nai bata. Tapi napatut dohanami, maka tahun terima kasih tong-tong bani nai bata halani nasyam. Sanina nahina holongan ni Tuhan in ai ipilih naibatado nasyam humbani mulani ase saut nasyam maluah marhite pangurasion ni tondui in apa hapor sayaon bani hasitonganin ai hujaido nasyam idilu marhite ambilan nama dear nani ambilan konami ase parrupe nasyam bani hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus ase nasyam sanina totap ma nasyam jongjong anjaha marsijoloman bani podah nani ajarhon nami bani nasyam marhite hata atap surat P. Ase Tuhan ta Yesus Kristus pakon naibata bapata namak kaholongi hita anjaha namam bere bata apoh nama nongtong apa pangarapan nama dear marhitei hidup niuhur iya ma mangapohi anjaha patotapkon uhur nasyam bani sagala horja apa hata nama dear singgan jaima dasni. Topik ambilanta Sadarion jonam ibagas ajaran ni Kristus. Kuria na hinaholongan ni Tuhan ta. Jemaat Tesalonika aima sada jemaat na jongjong bani masa pelayanan ni si Paulus, Timoteus, pakon si Silas. Jemaat on jongjong ibagas panorang na sangat singkat. Anggo ididah kita atape menurut catatan humbani buku lahuan apostel 17 ayat 2 das kubani tolu ipatorang do bahasa pitah tolu hari sabat do Paulus mengajari i rumah perguruan na adong ijai. Tini ibagas waktu yang sangat singkat
untuk suatu pelayanan, untuk membangun suatu jemaat. Tapi halani kuasa ni Naibata yang bekerja begitu luar biasa. Walaupun ibagas panorang na pondok atape na singkat bani pangajarion atape pelayanan ni si Paulusai buedo halak nakagum sehingga percaya manjalo pangajarion ni Paulus pasal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ia nadop mandalani hamarsikon mate anjaha mulak manggolu laho paluah konjolma humbani dosani. Anggo ididah kita bani 2 Tesalonikaon dongdo 2 poin na itekanhon boy ibuat kita ai na parlobi menjelaskan tentang sitaronon hamarsikon apa perburuan na ialami halak Kristen bani panorang ai. Boy dah kita ayat ini bani 2 Tesalonika sada ayat 14 bani onom. Janah napa 2 ahon ijelaskan tentang kehadiran atau adanya ajaran-ajaran napakahouhon nama katahon bahasa domaroh hari ini Tuhan tapi ari parusia ai on membahen halak Tesalonika kuria ijai lang mangguluh lang marhorja atape tidak hidup seturut dengan ciri-ciri orang percaya. Marot tido sadia marhorja, lang be marlahoan, lang isarihon be pargoluhanni. Halani halani dong ajaran-ajaran yang menyesatkan. Na pada akhirnya boy pakahokon hapor sayaon. Buai itu mangdo tantangan na ihadapi kuria Tesalonika baik piai humbani halak Yahudi masyarakat na adong ijai bahkan komunitas ataupun kelompok-kelompok masyarakat nalang manjalo apa nalang makharosuhkon ajaran pasal Tuhan Yesus. Ajaran pasal Tuhan Yesus on ianggap sedia sebagai suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Sehingga itu sedia do ajaran pasal Tuhan Yesus membahen hagioron di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kita haganupan kuriane Tuhan bani keadaan ni jemaat yang sedang mengalami tekanan bagai-bagai sitaronon. Rasul Paulus manongos surat hu Korintus hubani kuria Tesalonika lahu mambere penguatan sonai homa panotap hubani kuria ai. Surat on marisi podah pakon klarifikasi humbani apostel Paulus pabua naibatado nadop mamilih
pakon menetapkan halak na persaya hubani, memberikan penguatan kepada jemaat untuk tetap torsa marparlahu makurjaon horjana patut songon nahina rosuhkon ibagas Tuhan, supaya jemaat tetap jongjong berdiri teguh ibagas hasitongan marsijoloman bani podah nadomma iajarkon Paulus bani Sidia, menguatkan agar jemaat tidak bimbang dan tidak terpengaruh pada ajaran-ajaran sesat na pa oto-otohon. Halaniai Paulus memberi panotap hubani Kuria Tesalonika, sonai homa hubani Kuria bani Panorangon tentang keberadaan pengikut Kristus sebagai orang-orang pilihan. Halak na persaya aima orang-orang yang terpilih. Halak na persaya ipilih Tuhan asigabi parrupei bani sortali haluahon di dalam mempertahankan status sebagai halak nadop ipilih, bahasa maningun marsijoloman bani ambilan nama deyar. Janah naibatado namambere gogo apa apoh-apoh asiboy pataridahkon jati diri sebagai halak na terpilih. Na parlobe halak na persaya aima orang-orang terpilih. Naibata memilih janah manotapkon na pinilihni sadalan pakon holongni ondo na iha terima kasih kon apostol Paulus, bahasa halani naibatado nadop memilih segala na persaya lahu manjalo haluahon. Gok ibagas hadaulaton nido naibata memilih haganup na persayain. Allah punya kedaulatan penuh, punya otoritas penuh, bebas secara mutlak untuk memilih orang-orang percaya. Pemilihan na maronjolan hubani aha na adong bani naibata, lang aha na adong bani jolma. Halanyai ya totu lang adong na boy mamuji diri ilobe-ilobe ni naibata, ulang adong na mangustagahkon gogoh ataupun menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Hal on lahu menekankan bahasa naibatado namambahin hita gabetalub janah passing ilobeni hidup sadalan pakon sura-sura apa hatotapan-hatotapanmi. Pemilihan na idasarkon hubani sang pemilih, hubani Tuhan napanait ini bukanlah kepada manusia atau pehita jolma. Naibatado na mamilih, napapasingkon, pakon napatalarkon, haluahon bani halak nasirsir manjalo Kristus. Ase marhite ayat 10 tolu takasdo ipabotohkon hubata pabuah holong
holong do nagabe alasan ninai bata lahu mamilih na porsayain ase mahunga ya ase parrupe bani haluahon. Tapi songon natar surat bani Matius 22 ayat 14 ikatahon ai bueido na nidilo tapi otikdo na terpilih. Paulus memiliki pengalaman iman bani hatar pilihonni. Paulus seorang penganiaya umat Tuhan. Lalu Tuhan sendiri yang membentuk, memproses janah melayakkan si Paulus sehingga bisa menjadi seorang pemberita Injil yang militan. Jadi dipilih bukanlah karena layak, tetapi ipa layak marhite na ipa passing. Bani Yohanes 5 ayat 16 bodidah kita sedo hanima mamilih ahu tapi ahu do mamilih hanima. Na paduahon halak na porsaya ipilih Tuhan ase gabi parrupei bani sortali haluahon. Paulus manobut bani ayat 14 ai hujaido nasyam idilo marhite ambilan nama dear naniam bilan konami ase parrupei nasyam bani hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus. Dah kita tene Kristus sendiri sebagai anak tunggal Allah paimadas ia bani hasangapon niai dia juga mandalani hamarsikon bahkan das hubani hamatean si kita haganupan AGP doma ipilih Tuhan na porsayain boido na porsayain diperhadapkan ubani sitaronon kesulitan masalah ataupun problem-problem di dalam perjalanan imannya. Namun semua hangaluton sitaronon permasalahan nokkoniai itu adalah satu bagian yang harus dijalani nasongon ujian untuk dapat meraih hasil akhir aima hasangapon na ipasirsir Tuhan hubani halak na pinilih ni ase sitong ma hata namak katahon tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Nah, patoluhon untuk mempertahankan status sebagai orang na dop nipilih maningon marsi joloman bani ambilan nama dear. Dah kita bani ayat 5 ini. Hata ninai bata aima ruhut-ruhut na menjadi tatanan kehidupan na maningon idalan kon halak na terpilih. Anjaha barang ise na marsi joloman bani hatani nai bata tarpausih doai songon sada bangunan na memiliki pondasi na kokoh na kuat nalang urah
tergoyahkan sekalipun keadaan buruk sering menghantam. Langadong gogoh na imiliki jolma lahu melawan horja-horja ni sibolis ibagas na mangago hajol maon sobali hot marsi joloman bani hatani naibata jonam ibagas ajaran ni Kristus yang menjadi kekuatan songon tema atau topik ni mingguta bani sadarion. Na paupatkon naibata memberi gogoh apa apoh-apoh asiboy pataridah kon jati diri sebagai halak nadop ipilih. Beda kita bani ayat 10 das ke bani 10 pitu. Panotap natang si bagalan ibagas nalahu berjuang mempertahankan jati diri sebagai umat pilihan aima gogoh pakon apoh-apoh na bersumber humbani naibata. Hal on sihol makatahon bahasa gogoh na adong bata itu sangatlah terbatas. Keterbatasan kekuatan kita itulah yang membuat jolma gati janah urah menjadi galek ibagas na menghadapi bagai-bagai ini hamaholon ibagas pargoluhan siganup ari. Anggo ididah kita marlajar kita humbani pengalaman iman ni si Paulus. Anggo si Paulus langongga gabi galek iya AGP ibagas namarsik halanyaha totu halani margogoh do iya marhitei gogoh na binere ni naibata hubani. Iporlukon hita do apoh-apoh na humbani naibata halani apoh-apoh na humbani jolma bersifat sangat terbatas. Songon si Paulus tarapoh do iya bani hamarsikonni marmalas ni uhur do iya lanjar martarima kasih AGP gati ia yarsik arsik ibagas nama korjahon ambilan nama dear halaniai nini Paulus do margogoh do hita makorjahon sagala horja nama dear masahapkon hata nama dear sebagai ciri nama ningon taridah humbani halak nadop ipilih. Ipilih naibata nalaho manjalo sortali haluahon na manongtong. Bapak inang kita haganupan na hinargani Tuhanta ahado kira-kira pesan ataupun perenungan refleksi humbani ambilata sadarion. Naparlobi ipargogo hidohita mandalani goluh ibagas harosuh ni Tuhan. Sebagai halak na persaya na domamanjalo Yesus Kristus nagabisi paluah totu ipargogo hidohita mandalani goluh on ibagas harosuh ni Tuhan ini.
Tuhan telah melayak-layak-kon bata haluahon janah marhite tondina passing ibu bai dohita ase tetap marpangarapan nama dear halani ia pohi janah jupahan hatotapan ni uhur dohita asal ma sir-sir hita manjolom toguh hasitongan ni hatani Tuhan bani goluhta. Napaduahon sir-sir membuka uhur manjalo hasitongan hatani naibata. Halak na porsaya sir-sir membuka uhur manjalo hasitongan hatani naibata yang menjadi dasar untuk dia melakukan segala tindakan baik piai marhite parsahap atape pangabak rosi pambahenan. Na patuluhon gabi parhitean ni Tuhan padaskon hasitongan. Domu hubani pesta bapa bani sadarion haganupan bapa dihut nagabi parhitean ni Tuhanta nalaho padaskon kebenaran firman Tuhan terlebih utongah-tongah ni keluargata peran serta fungsi Bapa sebagai imam di tengah-tengah ni keluarga. Apakah kita masih menjadi panutan? Apakah di dalam keluarga itu masih ada ambilan nama dear hidup di dalam Kristus? Totu ibagas sikap pakon horja siganup ari Bapa manggoluh romban domu hubani harusuk ni Tuhan. Na paupatkon sebagai perenungan naboi buat kanami berdiri kokoh ibagas hatani Tuhan. Bapa natoguh ibagas hatani Tuhan. Lang urah taruyun bani nalang sitong. Porini pe buai situasi ataupun keadaan kondisi-kondisi naboi pakahukon hita ibagas goluh on. Gabe pengikut Kristus na tetap setia tangguh marhitei na tetap jonam hatani Tuhanta ibagas haganupan pargoluhanta. Doma ipilih janah idilo naibata hita maka goluhkon tanggung jawabta selaku halak na persaya nadop ipaluah. Persaya hita tene marhitei perenungan penghayatan yang mendalam bani penerimaan yang sungguh-sungguh hubani hatani naibata kita akan dikuatkan, diberkati dan dimenangkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus makasomani mamasu-masu hita haganupan bani mandalani goluhta hulobean ni Arion. Amin. Martonggo hita. Bapa di surga, terima kasih kanami Bapa bani hatamu naboi jalu hanami bani sadarion hamma Bapa na pahotkon hatamuin
tongah-tongah ni pargoluhan nami pribadi lepas pribadi, ase tetap ibagas namandalani goluh siganup ari ham hagugohon nami, ham pangarapan janah ondos hubamu haganupan gulmit ni goluh nami. Terima kasih ma Bapa, sonai homa bani pesta Bapa bani sadarion, ham homa nama kasomani, naman ramuti, haganupan Bapa, isap GKPSP secara khusus, ase boy hanami Bapa-Bapa mangguluh tetap romban domuhubani harosuh ni uhurmu. Pasu-pasuham haganupan horja, pasu-pasuham haganupan pargoluhan nami. Terima kasih ma Bapai surga, sonai homa bani kuriamu, tongok kanami sedia nama ulang tahun, bani mingguon, ham nama bere hikmat, kesehatan hagugohon malas nyuhur, janah berkati ham kehidupan nisi dia hari lepas hari semakin baik. Terima kasih ma Bapai surga, bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus si hop-hop si paluah kanami, ondos matong-tong hanami hubamu. Amin. Galanganta tangar hitam malobe hatanin na bata nagabi onjolan lah humanggalang ay menetar surat bani Heber 10 ayat 10 nini membahel nama diar apa nama si bere-bere ulang mahalupahon na siyamay ay galangan na sonaido iharusukon na bata sonari ondoskon hitama galanganta. Ya.
dosa lain. Inhaganupa pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan Mai Bapa. Inhaganupa pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan Mai Bapa. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami harohani haganup. Humba mudo harohani pasu-pasu ban nami. Ibere hamdo ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijon yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop bineremuin ban nami. Sailambin margogoh matongon hanami ihasomani idop nihurmu apa pasu-pasumu bani namandalan kon horjanami. Papasingham magalangan na ginagalangkon nami on, gabi galangan na misbo ilobe-lobemu, aselambin ihargahon hanami tongon, dear nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasautkon harusuhmu humbani gogoh, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, Jalohamma galangan pakon tonggo namion. Amen. Tondui daging uhur apa gogohni. Bapa namin na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuh niurmu inagoritong ahon, songon na inaguriatas. Bereham maban namin sa darion haguluhan ari-ari, sasapham dosa nami,
Songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu perlajuan. Paluah kama hanami humbani pangago. Laho manasyam, janah, totap manasyam, ulang mubah-ubah, anjahalam bin surung ma ibagas khorja ni Tuhan in, ay ibotoh nasyam, sedo na soya, halojaon nasyam ibagas Tuhan in. Jalo hitama pasu-pasu humba ni Tuhan na ibatata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita, isondang kon Tuhan na ibatama boki ni hubata, janah maidop mauhur ni mangidah kita. Idop pak kon Tuhan na ibatama boki ni hubata, janah ipasorap mada meni bani tonduita be. Amen. Undul makuria.